Napakai mape pacik dosa lalan nasi ulangi. Makanya disebut puasa muti. Nah, tengah ulam ya 10 apa 10.5 10 nangopo na ulang. Iya ko malam nisfu Sya'ban ni satu gaji ro na tujuh betul. Satu kayaknya ya. Iya ko na tujuh matu iya ro baca yasin ko mangaribi katelu. Tak baca yasin katelu ko pure masa pejam mangaribi baca yasin iya ya si pamulangi illau dongi nei pasalama ki pole di sini na balai. Iya yasin kedua kok ganaknya yang kedua kalinya kita baca tillau dongengi sebagai untuk pelampe sunga, kemudian kemudahan rezeki. Kemudian yasin ketiga minta keselamatan dan keberkahan hidup. Jadi ketelu dibaca magampang minata 10 mili menit itu di sisa surah yasin. No? Ini komeki lagu orang ini melampe. Jadi itu anunya antara maghrib dengan isya. Ya. Jadi tak puasan ni bajanna na sabak puasa nisfu Sya'ban nasanna. De tu na tak tutup lagi aku tu. De na tutup ko Allah Taala pintu na lagi na buka mana. Mapamulay tu labun na matan na na tak buka pintu na lagi latu ele. Na nigi milaw do pasti tembus lo ko aras. Jadi itu pun Allah Ta'ala kalimat menabuka pintu na lagi na. Nomor si di malam 1 Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam 9 Zulhijjah, yang keempat malam 10 Zulhijjah, kemudian malam 1 Syawal. Itu kelima. Ya kong katau de natin roko tu lima wan ni makasibe mataru milau baraka ko pong Allah Ta'ala, iya ko mati tak dito ko kalabong. Itu dijemput langsung jasadnya itu. Iya. Oh, namal kang ita ya, tapi marajirajing palai kostas. Pamelo makatobah. Wanya lepar dia natin rolat tu ele malah sanyarang ko salah-salah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Makanya sebab ia kotoma bicara meraja cucuk lak darona nasangnya Pak Desa maka dah mestinya ya ro pengajian ko pengajian bulanan hikmana ia ro ulang ialah hikmana nasabak tasidi ulang ang kami matuto nilai-nilai keagamaan dan peristiwa yang terjadi angka kang manasa to ia ko Rabiul Awal maulid maulid Nabi ia ko rajai bulan Rajab itu kan peristiwa Isra Mi'raj ia ko ulas Sabang peristiwa agah ia tu ulas Sabang nomor sidi ia na tu ulang yonroi rubai arah kiblat. Jadi itu di bulan Sya'ban arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa dirubah ke Makkah ke kiblat arah Baitullah. Jadi itu biasa selang ibu mangolok kami Masjidil Aqsa masam pajak 10 menian ng Hijriah kemudian dibalik iloko Ka'bah Baitullah di Makkatul Mukarramah. Peristiwa yang kedua terjadi okulas Sa'ban nasabak kaya Sa'ban ina jauh pedangi cinampai sebelum masuk ke Isra Mi'raj. Peristiwa kedua okulas Sa'ban itu adalah perintah turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ia tona alasannya salah satu dari sekian banyak. Nasabari itu nah kedana bita syahrus sya'ban syahri. Ia tu ulas Sa'ban ulekku. Jadi ia ulangnya bu kang ia ular raja kalaba nih. Ia ko ular raja ulang istighfar. Ia ko ulas Sa'ban ulas salawat. Si baba baca Quran. Jadi ia ulangnya 2 amalan tapi situ kan telu kan. Kata to pandai tamah kada 5. Di mani bakai katuleh. Pegai ma puasa, pegai ma mengaji, pegai ma salawat. Jadi puasa sunnah, mega tu puasa sunnah na Nabi tako Sya'ban nih. Yang kedua, pegaiwi mengaji, at-tadarrus. Kemudian yang ketiga, pegaiwi masalawat. Makanya itu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Ya kutu wabalikna Ramadan. Maginan ka wabalikna Ramadan. Jadi Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian tu mangilo po tatambay nga baraka ukul raja si bola Sya'ban. Wabalikna Ramadan tapada piri ka ramalan. Nasaba mega tu matu umat na nabita tak din na oko ulas Sa'ban. Masaurot tu tau matewe biasa na ko ulas Sa'ban. Karena ilawin na to malampi-lampi sunga. Ay, aja mo ta maselang. Iyang pa'y suruki milaw dong. Maka da Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Po tatambay nga baraka ukular raja si bola Sya'ban wa balik ni Ramadan tapada piri ka pengulan ramalang. Doa apa pelampi sunga ya ro. Nampak megay ka tu tak den. Mudah-mudahan dia laki garis si okoro. Jadi diusahakan jadi pegai bisa lawak kulang ya. Tapi pegai salawat minimal sisap buseso. Iya, dek to nanu ya ko salawat Jibril itu 10 misi di menit na sisap bu. Jadi ya ko salawat Jibril dibaca 10 si di menit sisap bunia tu. Iya. Apalagi ko ilepi icapak lilai ni alepong ko kadanga enapa ati ipas solawat. Itu bisa 10 menit 9 menit itu sudah 1000. Iya. Jadi mestina ko 40 ni tahun umuru angka salawat dia nalepa ke ngilillah dibaca supaya ia lengi atajangam mata batengi aja no komana lillah itar ko ilala ngati itaro salawat sesa aja nasu nalepa ke ngilillah ya kong ka salawat tayasa salawat rahasia dia nalepa ke ngilillah ati mi masalawat mak bicara sendiri tuh. Namo manan na ki makwe jalato salawat ilala ko makiro ko yero na pa kita we. Ina tu nakataw pandite namo mak bicara si sumputo atin na masikiri lori pong Allah Ta'ala. Dan itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Nanya tahu makero pak de nakada ko pamasigi de namo ko micopo boleh tukang batu nasi sumpung atin nasi bapuangi tau no dani pong Allah Ta'ala. Namo ko migalungi mak dompe mak bajase ko si sumpung atin na tau no dani pong Allah Ta'ala itu. Namo ko may sekolahnya, namo ko kantoro itu datu da maroki ako may tapi si sumpung yatin na si Bapong Allah Ta'ala taon na din po Allah Ta'ala to. Di dito to nakada ko pamasigi apa makay gato ko masigi dan si sumpung yatin na si Bapong Allah Ta'ala onron na ito 5 HP mas sampayang dito yang kamu itu. Jadi ya tidak mutlak itu. Jadi aja takada ko pamasigi na pa si sumpung yatin de. Kenro ki monro matangangi mapalario to. Nasib betul hati masih kiri lori pong Allah Ta'ala. Itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Jadi dia tahu tu hati ini meli pasti sumput pakai jaki si sumpungan. Kemudian ulas sabat tu ulang ipenre tu ilar porok tu amalae ipatan tu takdir 1 tahun ke depan. Yan tu konis Sya'ban ni. Itu ampai suroki mapuasa konis Sya'ban. Biasanya nispu si tengah. Jadi tengah na ulas Sa'ban. Ia matu kumeki mapuasa kamay nama kanja. Tapuasang 10 telu, 10 pa, 10 5, 10 6. Ang kataw mali 10 telu, 10 pa, 10 5. Tapi aku ya 10 pa, 10 5, 10 nakat tengah na ulang ni. Itu sekaligus puasa nisfu Sya'ban, sekaligus puasa Ayyamul Bid.
Ayyamul bid itu namanya puasa putih. Ya komeki malolo pulana ya tu ipake. Dia na baruba man tu watak kali ku ya tu na pananungat puasa ayyamul bid, puasa muti namanya. Puasa na Nabi Adam. Maka dia Nabi tapada ko mapuasa isiulap bujur ko na jamet itu talung sulal na siulap. Tapi di tamatoy aja nah. Malolo mato pulana ki matu. Itu. Iya. Iya robo komeki misang yati puasa ayyamul bid. Tanya puasa na Nabi tas itu ngena puasa na Nabi Adam waktu na ya para lokulino oleh suruga. Mabolo mana mielili na nataro dosa pak pelanggaran nasabari na puasa. Siya soma puasa bagi telu watak kali na maputih, mapacing. Mapuasa dua ngaso 2/3 watak kali na maputih. Gana italu ngaso mapacimana ngalilena. Ina tu ampayasa puasa putih. Apa napapacingi watak kali na Nabi Adam. Maka dia Nabi puang talingi umak ku ya puasa makanja napake mapepaci dosa lalan nasi ulangi. Makanya disebut puasa muti. Tengah ulam ya 10 apa 10:5 10 nangopo na ulang. Itu. Jadi matu ya kan nisfu Sya'ban. Ya ko malam nisfu Sya'ban ni satu gaji rona 7 betul. Satu kayaknya ya. Iya ko na 7 matu ya ro baca yasin ko mangaribi katelu. Tak baca yasin katelu ko pura masa pajam mangaribi baca yasin iya ya si pamulangi illau dongi nei pasalama ki pole di sini na balai. Iya yasin kedua ko ganaknya yang kedua kalinya kita baca tillau dongangi sebagai untuk papelampe sunga kemudian kemudahan rezeki. Kemudian yasin ketiga minta keselamatan dan keberkahan hidup. Jadi ketelu dibaca magampang minata 10 mili menit itu di sisa surah Yasin. No? Ini komeki lagu orang ini melampe. Jadi itu anunya antara maghrib dengan isya. Ya. Jadi tak puasan ni bajana na sabak puasa nisfu Sya'ban nasanna. Dia tu na tak tutup lagi aku tu. Dia na tutup kung Allah Ta'ala pintu na lagi na buka mana. Mapamulay tu labun na mata nasoy na tak buka pintu na lagi ilatu ele. Nanigi-nigi milawdo pasti tembus loh ko aras. Jadi itu kung Allah Ta'ala kaliman minabuka pintu na lagi na. Nomor di malam 1 Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam 9 Zulhijjah, yang keempat malam 10 Zulhijjah, kemudian malam 1 Syawal. Itu kelima. Ya kung kataw din natin roko tu limay wan ni makasiwe matarumil law baraka ko pong Allah Ta'ala iya kumate tat dito ko kalabong. Itu dijemput langsung jasadnya itu. Iya, ko namal kang ita itu tapi marajing palai kostas pamilaw makatobah. Wan nya lepar din natin rolat tu ele malasa nyarang ko salah-salah itu. Iya. Iya makito tapi itulah amalan-amalan para wali. Jadi mereka aku sampai kangi siapa tahu ada orang tua kita yang ingin mengamalkan itu. Ya kung kataw makada ya ku ya pura ka minu kopi dia watin rolat tu ele inu meman ni kopi. Nah baki mak doja. Iya, aga kita pigo masih kirigi mangaji kiga masampaja sunnah kiga. Sampaja sunnah mutlak, sampaja sunnah toba ki. Ya dia sang sampaja sunnah toba bu. Dia na 2 rakang minimal 2 rakang. Iya. Ya ko tahu cek dek mi dosa na pura na jama 2 rakang. Aman ni iya ko makai jadi dapat na 2 miye. Jadi itu tapi ada ulama mengatakan tidak, taubat itu kan yang pertama sholat, yang penting berdoa di dalam sholat. Iya. Kemudian kama meraja ki agame lo yalo ko meraja makadaki itu hikmah ya sange hikmah pak disangan. Ya ko makada memperingati berarti melo iya kamenre nasaba angka isa na. Ya ko makada memperingati hari kelahiran. Melo iya ka aso jejengat makada agar ro dialog korak gurung. Ya ko makada ki peristiwa Isra Mi'raj berarti melo iya ka ya peristiwa supaya angka agurung awak dia lalelan. Makanya makada ki memperingati Isra Mi'raj dengan dia ko pacaraman ipodaknya makada ki pembawa hikmah Isra Mi'raj. Tania pembawa peringatan Isra Mi'raj tania, tapi pembawa hikmah. Ya ko makanan pembawa hikmah arti pak disangan melo tala.
Jadi iya na tu tahu madosa ko dia gaga pak di sangat alam atu. Apa iya naro amanah naro tanggung jawab ya lenga maka mesti angka pak di sangat tala. Makanya mode na mega yang penting kawa di tala. Nomor sidi. Kang iya roya maka de subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Napa sambunganna alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dua gagok kue pitu agurangan tapi dua bagian. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ikan kajolo ero pacingan na puang Allah Ta'ala ro. Subhanalladzi maha suci Allah pun nama pacingi de gaga wat di madake makaliliang aku puang Allah Ta'ala. Asra iya angkai palalang biabdihi atanna gitanya nabi taipawa de nak kada asrabi Muhammadin na palalang Nabi Muhammad de to nak kada asrabi rasulin na palalang surona de tapi makadai asra biabdihi na palalang atanna berarti tanya nabi tabawa wan malalang suruh malalang namui di angkai hadir aku metoki malalang ke katai palalang nareko atai. Iya miko mengaku ya belum tentu. Tapi ya ko atay maka na kabedana. Liang ngitaw mengaku liang iyakui. Meka tanaiki tisa ka Pak Prabowo. Tisa Pak Prabowo ka? Tisang. Tapi nisagi ka Pak Prabowo. Ay, jadi itu mengaku maka misang na din nisang itu makiro. Jadi angka tu tahu mengaku tapi dia niakui. Angka tu tahu ngakui. Angin launi niakui ko puang Allah Ta'ala. Peko carana di mato madalari macawe madape makuye iya na guru ngato subhanalladzi asra makade asra ipalalang engkaro jandi di ngoki se na pintu tae akaci cemi macen ne se susiwani ro de na mungkin labi de nang kaya ro jangan nak kecane akatalu se susiwani tapi ya kona pano ipu iman na puta ina mo ka 50 jadi to ada paham ya jadi pada ro nabi tamakada kini alena mi malala law makkah boleh makalau Masjidil Aqsa dia na mungkin ola siwani tapi nasabai pala lagi namo ka 10 maloli suja gitu makotiha iya kemudian asra bi abdihi lailam minal masjidil haram iya na pokok na ko minal masjidil haram ilal masjidil aqsa puluk ko masjidil haram lokko masigi iya ko meki malalang iro tapake ya Pak Camat, Pak Desa, Ibu Penyulu, idi manang ke hadir upasangi ya kong kami lo talawi ya rota pake supaya ko mati sahi ki maka dapat ko carana barak na misalnya ko ki kampot abo kongangnya maka da mika lo jupanda rumah tu ko tati serai target memang ni maka da insyaallah oko ka matu masjid raya na pangkep masam pajalor. Jadi aku masam paja subuh ki aku masigi tania ka memang ni insyaallah me ka men reju pandang me ko ka matu masjid raya na pangkep me lo lepa masam pajalor. Ya ka kota salain ya bokonga takut kecelakaan aku prepare na tomate pakutanana po ngala taala cidini pulikin ru ya takut ken ru melolo maka la puluk pi masigi abokonga melo ilo masam pajalor ko masjid raya na pangkep maka de po ngala taala atakui na sabab puluk pi masigi melo masigi aja tak kada ko kisigiri matu le pamanre ya tomi tu na pau matu capat malaikat maka do pulek bokongan melo mandre ko sigiri tanya perjalanan Isra itu jadi usahakan itu 5 koki roh jadi di pagasan pegawai kau aja tak kada melo kantor ko de maka daki ke masigi ton rima bere jama ko rosadena maka insyaallah meka lo ko ka matu masam pajalor rosadena masigi rosadena kantor jadi maka do ko ka rumah tu masam pajalor ko pure matu maka do ko ka matu masam pajangan sara jadi kinro ki malala tetap tu diloki masigi dan malaikat itu ditanya cuma itu kenri pole kenri melolo itulah yang hakikatnya Isra padahal Nabi tak magi ni tapiro dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa padahal dia kenal dengan lokor Nabi tak iya kola yukurui ya ko yite to ko Google
Ya kulai getangnya tu jarak na Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sisa bumi 40 kilo lebih. Sisa bumi kilo lebih. Tapi nasabak pole Masjidil Haram, ibawe lo Madinah, pole Madinah napai tilaw Bukit Tursina, pole ko Bukit Tursina, ibawa si paliwangi sisa ke Masjidil Aqsa, ibawa lo ko Baitul Lahmi, pole mani Baitul Lahmi, nabi tanah pertama ko Masjidil Aqsa. Mancaji dia sebab pada tulak bilala. Dengar padahal ya ko maka malam pu nabi ta pole Masjidil Haram lo ko Masjidil Aqsa, sisa bumi alat di kilo, tapi nasabak macen ni, pole Mekah Masjidil Haram, ibawa jo lo Madinah masampaja. Pura masampaja ko Madinah, itilo konrona Nabi Musa sifat bicara pong Allah Ta'ala. Gunung Sinai, Bukit Tursina. Pura yaro, ipaliwas sisang, inaliwangi Masjidil Aqsa. Dini palepang, ipaliwangi sisang. Ibawa loko, Baitul Lahmi, 10 kilo, 10,7. Kilo, lotan na Masjidil Aqsa. Nonroy, pole mano ko Baitul Lahmi na parewa pe, manoko Masjidil Aqsa. Padahal ia koyak eka dua bina tepuh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agama nana jadi ona ko makadaki oko ki aboko ngap jokai pura nitania ka masam pajasu buki pura ni masam pajasu makada oko ka romatu misalnya masjid emang kosok masam pajaloro namo le pangi man retu nubalo ko pare-pare namo le pangi man rak baral ko baru dia nanti masalah nasaba capak namanya lalangan ngedila ia na tu nah kada tau pandrite letuk memang ko napa joka mesti yang kamu nerima peletuk napa kau joka aja nato joka bawang tapahan ikan kaya to iya ko dia tapahan imakun rutongang itu ini hakikat Isra sebenarnya ternyata Mi'raj apa ya ko makade Isra tu alalangan lino iya ko makade Mi'raj alalangan langi si salah jadi ko makade Isra tu lino minonroy ya nah kada na Mi'raj ya tu ampai sampajangnya dia tu nah kada maka dia tu sampajang as-salatu mi'rajul mu'minin dia nak kada as-salatu isra'ul mu'minin de jadi ya kau tu mas sampajang aja na lino tu lino mana wai angkan yang agak luko korokan yang roh batang lino miate jadi enrek ko sampajang itu ina tu nak kada mi'rajul mu'minin enrek ko aja nak tu mas sampajang yang mana mi oko ye matu jama salah saya kipan oko manang ka je enrek ko yase iya mi ko Isra iya na tu lino iya mi ko makadani Mi'raj menrek ne sampajang yang matu Mi'raj jadi sampaja pai bicara matu ne bicara menrek napai alalangang iya napai ni oko lino iya mi pake jadi ini mania namo ini pak galungnya makoto loki galung aja tak ketemu lo galungnya maka dah matu insyaallah rewa ka masam pejalor ya pe ko deta rewa masam pejalor maka dah ki oko pak romatu bola-bola galuku masam pejalor itu anunya yang penting asam pajang jadi ia jolo Makkah jadi te belane ti nabi ti lo Madinah selesai masam pejah sunat napa makutan on ronga ge maka de Jibril oko ko matu malaikat da pura Muhammad Madinah sanai napa ti lo baital agasane Bukit Tursina pure masampajang ngokor makutan nabi ta kanon ronga ge makre nabi ta makutani nabi ta ko malaikat Jibril makre malaikat Jibril onron na Nabi Musa ko mesirun tu sifat bicara si bupong Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima ukiro Bukit Tursina law penapay tilo Baitul Lahmi isure masampaja pure mak bersala nabi ta makutan onronga ge ko makre malaikat Jibril okoni Isa bin Maryam jaji onron na Nabi Isa jaji napi pertama ko Masjidil Aqsa nabi tanay suro mancajima makmuna sinin na nabi si bawa suruh ang kamanang ipaturo pole lagi tapi tau mati manang kira-kira di iman na masigi aboko nga barani kira-kira mancajima ako tau mati mon rin tau mati manang iya na to nakadaguruta iya na ro isyarat makadanigay man na Nabi Muhammad